Sense it, you worship him powerful. Sense it disciples. Because out of a disciple, you will get a prayer warrior. In the same person, you will find a missionary. In the same person, you will get an apostle. So we need disciples. You know, that if we can build disciples, sacrifice food. Ijeni yokwakhiwa umfundi ayinandaba. Nikhona bazalwane. Ingeba ngabantu bathi noba kufika icorona, njengoba kufika icorona nje bawe ezindlini. It is because abakhiwanga. uYesu wahlala nabo bakhe 3 years. Ehamba nabo 3 years. Njengoba uPetro wayiba wale pulpit uYesu ngamniki. Esithi ngiyakha kuwe. Umuntu azakwazi into esikhulu. But sometimes indlu ezabande kakhulu. Empilwayo iqala yehle qala ifoundation yakhe. So sinabantu abangekahliwanga when we are building them. And let me tell you, uba unabantu abakhanga nakungababiza sons. After 3 years or 5 years, bazayitshintsha indawo. Wonke umuntu akakhiwanga kulolu utshintsha indawo. Uyokhona kwenye indawo. Kodwa umuntu owakhiweyo, noba ngeshiya indawo indawo soze ahlukane nayo is Christ Jesus. Now, ndinomthandazo othi sengathi singakha sibhilde disciples. Abantu abangakwazi ngokunqandeka. Ngoba sinabantu abangena abanqanda. Xa uzawunqanda, umuntu uzawunqanda ukuthi hey, yabo. Mhlawumbe ungamnqanda yeke ukhonze. Because lo muntu akakhiwanga. Ndiyacela ukuba ngithi i-warriors azakhiwa nge-marshmallows. Cela uphinda. I-warriors azakhiwa nge-marshmallows. I-warriors zakhiwa ngezinto ezinkulu. Ngoba ifamily pay ayisakho umuntu yakhe ejayele. Ngicela ukunceda sondela. Into yahlupha ufana Egypt. Yingoba balazini bebagcinazela. Baye besali. Yazi yahlupha ufana Egypt. Balabekwa under pressure. Kodwa noma bagcinazela babethwa. Babethwa izinto ezithi. Noma sibethwa kodwa siyamultiply. Sometimes ngicela ukuba nditsho ndithi izinto esakhiwa ngazo siyazimultiply. uThixo akayenzi quick fix. uThixo akasenzi indlela ezimfutshane. Wakhupha abane-Egypt abaye eKhanani. iKhanani xa uya khona uya 3 days wabakhupha nge-40 years. I don't tell you prophet akunqakulisa ibhens, akunqakulisa indlu, iyothathwa loo ndlu, iyophela bhens. uNkulunkulu uyafuna uhamba nawe. He will take you through the wilderness. Ngicela ukuchazela into Dr. Ndinihleke. Akekho umuntu azahamba noNkulunkulu ogqiba kwakhe ahambe soft. Akekho umuntu azahamba noThixo ahambe very soft. Mhlawumbe siyazaxolisa le nto esikuyo ayonto yovela ungahle nje. Uyakhiwa kule nto. Uyakhiwa.
umbiza ngetsholo elivuthayo. Umbiza uMoses ngeqhaza se-Egypt uhleli 40 years e-Egypt. Xa ephuma e-Egypt ngohlala wilderness wolusa 40 years. Wahamba no-Israyeli enhlango 40 years. UThixo uvamile umuntu wakhe azahamba naye amnike weights ezingo-40. Jesu kayeze emhlabeni wazika 40 days ngoba uThixo uvamile ukuthi umuntu wakhe amnike 40. Noma ungangayizili 40 days kodwa uzakufika kuyo noma ungalithatha 2 by 2 uzakufika. No uzakufika. Oh God, ngicela uthethe bendlela. Now uMoses ukuza uNkulunkulu umbiza ngetsholo. Elitshayo. Alishanga ekuseni walibhaka wasondela. Litshile wadlula. Akaliwo wabanduze selizawucina waphinda wadlula apho lisithi wathi noma lelinye wafika ngengomso kusasa lisatsha wasondela etholweni kayasondela ukuthi usimakala ndiyambona ngoku is coming uyeza yonke le nto buya labantu e-Egypt yonke ndifuna yena but God is so patient ngento afuna ukuyeza akatatazela akafani noSathane akathi xa yabona umuntu otatazela esemphaka inkunzi akanjani uThixo. UThixo uyayilida into uyayilida ijayiva ilida ayilida esibhini ijayiva bathi abantu ku-right off lo ayilida incile kakhulu irhuqa phansi edakeni athi ndimlinde. Umpesheni uJehova uyakuyeka ukuhlalisane 8 years kanti ukulinde. Bathi abantu ngeke abuye nasemhlabiswaneni athi uNkulunkulu I'm so patient ngoba ixesha lithi mna futhi alithi nawe linja lo ungendawo. I'm waiting patiently. Wasondela Moses. Ayasondela uthi Moses khulula imbanda zakho. Ngoba uNkulunkulu ngiyakwazi ukumsebenzisa umuntu onxibe imbadada. uMoses ebezawa the wilderness esanti eshushu wilderness. So akangena ukwazi uMoses ahambe ngezinto eziround emakhaya ehamba nabantu. Ngoba uNkulunkulu akafuna uMoses abe barefooted abe transparent bakwazi ukubona abantu uyaphi. Ngoba uMoses ebekana nabantu basanyuka indawo. So uJehova akafuna ukubona abantu bamazi uMoses ubheke lapho. Ingane yakho biziwe phasi yazi yababa. Asikinayi leyo bizi. Ejazihluphayo asikubona uyakwephinda. Unxibe ibhadada ngexesha lokwamaphefuthe. Sifuna ukwabona ubunzi bakho abaphindayo. Now, it has been endinasibambe lapho. UThixo uza kulo uthi kuye ndifuna ukuthume eEgypt uyokhulula abantu. Now ingane yamnanzi uMoses unemeda eEgypt and God is sending him back kwindawo abulela umuntu kuyo. Kanti ngexesha akhiko-40 uThixo ucime igeneration elimbonile xa ebulala umuntu. Now he is going back to Egypt. Uthi mamela kaNkulunkulu ndiyayiva le nto uthethayo. Ngizofika ndithi ubani pha. Ngoba ingxaki kuhamba noThixo singamazi. Xa singakha ii-disciples that uzokwe sakha abantu
bangangeni bayilungise bathi ndiyabona imangaliso yenzeka, ndiyabona isikhwala siyaphakama kodwa into endingayiboni uNdlunkulu kodwa uSimakade ithi kubo I am that I am has sent me. Andifuna uqoka andimblame uMoses nama ifakani le mithi I am uma nje ithi ndinguye undithumile na uMoses uzisilo esibili kuThixo uthi Thixo aba bantu ndithuma kubo abazondikholela. Wayijwina uMoses yajika intonga yayinyonga. Lo mboniso wokuqala ngowokukhupha ifiye kuMoses. Ngoba kuthiwa iBhayibheli lithi uthe ayibeka phansi ijika wabala induku ayiphethe 40 years. Intonga zakhulula ayonke izawufika. Shika phansi ayayibamba bathi uNkulunkulu ungahambi ngenyoka ungathwali ngoba wena sekuthwesile. Ngathweswa mina ngavangele Sathana ngekhulu usalungisa wena qha na umangaliso wesibili oluthi kufakisa nasakho phapheni saphuma sinakho wali ukuthi ngoba manje ungaziphakame ingayikhona umangaliso wesibili ukuthi shine pride kaMoses. Why God is dealing with pride? Uyayazi uNkulunkulu ukusinazi umehamba wadumisa abantu uThixo uyogaba ungcono kunathi. Uthi uNkulunkulu kuye abayikholwanga le midini abasithathu asizomenza uyawumenza Egypt. Ngamanye amagama uthi sikhona ezinye izinto ezawenzeka in the future ungaphakanyiswa seze uzenze namhlanje.
Generation yethu i-generation no-outsourcer. Ifuna nomthandazo ukuthandazela. Ayina-experience in prayer. Umthandazo ukunikeza nandithi no longer me. No man ukhazela awukawuthandazi wena umthandazo weak. Awenzi ngezinkulu. Umthandazo powerful ungenzi nix. Baphinde free of charge. Awukawuthandazi umthandazo weak. Umthandazo unekwasemandleni. Uthi Lord, let your will. Nalo umthandazo weak. Enzi izinto ezinkulu. Uthi kasemandleni uphuma kwi-fasting uphila izinto angenzi into. Ingoba uzwathi kuwe ayinkomandla akho la asebenzayo kodwa ngamandla. Uma usizibuzwa xabana noThixo kayesithi ndiyafuna uya eEgypt. Hayi ingxaki yami ndinamalini. Uthi uThixo uMoses thixo ndiyathintitha ndizofika kuFaro ndingingise angayiva into engithethayo.